Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye The Quick Times News, ndabashimira ko nongeye kubasanga hano kuri The Quick Times News. Gusa aho utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru atandukanye tugenda tukugeza hano kuri The Quick Times News. Ndi Oziana Benga, tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Tugiye kuganira ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka uko bukeye n'uko bwije, ndetse n'ingamba zigomba gufashwa. Nizihe ngamba leta y'u Rwanda yafashe kugira ngo bitagira ingaruka nyinshi? Ni iyihe mpamvu biri kwiyongera buri munsi? Ibyo nibyo tugiye kuganira ku biciro byasohowe na RURA, kandi turaganira no ku ruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wahuye ku munsi w'ejo na mugenzi we wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni ibintu bidakunze kubaho ko abakuru b'ibihugu bahura. Turaza kureba uguhura kwabo, ibyaranze guhura kwabo. Ni mu muhango wo kurahira kwa Perezida Denis Sassou Nguesso. Byose tugiye kuba tubiganiraho. Uko nabikubwiye, ndi Oziana Benga, muhaye ikaze kuri The Quick Times News. Agore kansaye ku buhanga bw'ibyuma banshyiremo itangazo ry'urwego ngenzuramikorere RURA kugira dutangire inkuru yacu. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisanse yageze ku mafaranga 2938, bivuze ko yongereho amafaranga 635, aho yavuye ku mafaranga 2303. Litiro ya mazutu yo ntabwo igeze yongera cyangwa igabanyuke, yagumye ku mafaranga 2205. Ibiciro bishya bya RURA yatangaje byatangiye gukurikizwa uyu munsi tariki ya 17 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo. Bivuze ko umuntu wagiye kugura essence saa 12 za mu gitondo yatangiye kugura kuri ibi biciro bishya byashyizweho na RURA. Rero ibiciro byerukaga kongerwa kwa 3 Mata 2026. Icyo gihe litiro ya essence yageze ku mafaranga 2303, aho yari ivuye ku mafaranga 1989. Aho byari bivuze ko yiyongeraho amafaranga 318, mu gihe mazutu yageze ku mafaranga 2205 ivuye ku mafaranga 1948. Ubwo bigenda nuko byagiye byongera. Urwego ngenzuramikorere RURA rwashyize hanze itangazo ngiye kugusomera, ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe kugira ngo ihangane n'ingaruka zizamuka ry'ibiciro. Itangazo rero ubwo niryo ngiye kugusomera. Urwego ngenzuramikorere RURA ramenyesha abaturarwanda bose ko guhera kwa 17 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro wo kunyongera agaciro VAT bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisanse ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2938 kuri litiro imwe. Mazutu nayo ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro. Ibiciro byashyizweho hashingiye ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli, ndetse n'ingamba leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Kubera ingamba zafashwe zigamije guhangana n'ingaruka zaterwa n'izo mpinduka, igiciro cya mazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange z'abantu n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Abaturarwanda bose barasabwa guteganya neza ingendo zabo, gukoresha cyane cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa gusangira imodoka, no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. RURA irakomeza gukurikirana hafi impinduka ziri mu masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga no mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Bikorewe i Kigali kwa 16 Mata 2026. Umuyobozi mukuru wa RURA niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Murabyumva rero ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli n'inama tugenda tugirwa ku ngendo za buri munsi. Rero ibi ngibi n'undi biri guterwa n'intambara Amerika na Israel bagabye kuri Iran guhera tariki 28 Gashyantare. Murabibona rero, ndabona kuri ubuhanga bw'ibyuma bahise banabikora neza, batujyana ariya muri Repubulika ya Kongo cyangwa se Kongo Brazzaville ku munsi w'ejo. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda
yahuriye na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Abakuru b'ibihugu byombi bahuriye muri Stade de la Concorde herereye mu mujyi wa Kintere muri Congo Brazzaville, aho bari bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso. Ubwo abakuru b'ibihugu bari bitabiriye ibi birori barimo bajya gushimira Perezida Sassou Nguesso, Perezida Kagame yagiye akurikiranye na Ndayishimiye. Perezida Kagame niwe yagiye, Ndayishimiye ari kuvayo. Amashusho rero ya televiziyo y'igihugu ya Kongo yerekana abakuru b'ibihugu bombi bahana ikiganza ubwo bari bahuye, ariko byamaze umwanya muto cyane ndetse bigaragara ko batigeze bavugana. Kwa kundi abantu babiri bahurira mu nzira, umwe ari kugenda undi ari kugenda n'undi nawe ari kugenda akaba yamusuza, ariko ku bijyanye no kuvuganaho ntago bigeze bagira umwanya wo kuba baganira. Kagame na Ndayishimiye bahanye ikiganza mu gihe hashize igihe kinini umubano w'u Rwanda n'u Burundi warazambye, nini bitewe n'ibirego Gitega ikunze gushinja Kigali. Bwo leta yavuze leta ya Gitega, n'undi baba bavuze leta y'u Burundi, bavuga leta ya Kigali, akaba bavuze leta y'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye Evariste amaze imyaka 2 yibasira u Rwanda ashinja ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye rubinyujije mu mutwe wa Red Tabara. Avuga ko rushyigikiye ubwo u Rwanda rwo rushyigikiye uyu mutwe. Gusa u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibyo birego. Umwuka mubi ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi watumye muri Mutarama 2024 y'abaturanyi bo mu majyepfo bafunga imipaka yose yo ku butaka ibahuza n'u Rwanda. Umwuka rero wakomeje kuba mubi hanini bitewe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zirwanamo ku ruhande rwa Kinshasa ihanganye n'umutwe wa AFC 23 zifatanyije n'umutwe w'aba genocide cyangwa se abasize bakoze genocide mu Rwanda, n'umutwe wa FDLR. Muri Gashyantare uyu mwaka ubwo Perezida Paul Kagame yatangizaga inama ya 20 y'umushyikirano, yavuze ko ubusanzwe u Rwanda n'u Burundi bifatwa nk'ibihugu by'abavandimwe, gusa u Burundi bukaba bwaresemo kubyirengagiza bugacudika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko ari kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ntabwo ari ibanga kuko ubwabo barabyivugiraga abayobozi b'ibyo bihugu, nta kintu gishya nahimbye. Rero umukuru w'igihugu mu kiganiro kujyana na Jeune Afrique ubwo yabajijwe iby'umubano w'u Rwanda n'u Burundi asubiza asaba abantu gutuza. Rero ku munsi w'ejo byabaye ngombwa barahura, nubwo ibigaragara byo ntago bari bapanze ko bahura. Hari uwo bisa nkaho byatunguye, bisa nk'ibyatunguranye kuri abakuru b'ibihugu, kuko umwe yarari kuva gusuhuza Perezida Denis Sassou Nguesso, undi nawe aribwo ari kujyayo, biza kurangira bahuriye mu nzira. Ntago bari bwahuriye mu nzira, umwe agende n'undi agenda, byabaye ngombwa ko basuhuzanya. Nimba byandi ngo umuturanyi ni inshuti y'agato wenda bakaba batari bayipanze. Gusa n'ubundi nekereza ko nta kibazo kinini giri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ni kibazo cyakemuka isaha n'isaha. Rero muri kureba kuri screen cyangwa se muri kureba ku gikoresho muri gukoresha mureba bashusho ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yageraga kuri iyi stade abakuru b'ibihugu bahuriyemo. N'ahantu hari abakuru b'ibihugu byinshi, murabona uburyo yakiriwe mu buryo budasanzwe. Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'ushinzwe kumucungira umutekano niyo banze ubundi gusohoka mu modoka mbere yuko mukuru w'igihugu asohokamo. N'uburyo yakiriwe, aba ni abasirikare ba muri bande zicuranga muri Repubulika ya Congo Brazzaville. Abaturage bari bamwishimiye cyane mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo reka nsabe uri ku buhanga bw'ibyuma nankiremo noneho ahantu yari ari muri uyu muhango, yandebere rwose ahantu yari yicaye ubona ko yahawe icyubahiro cyinshi, aho yari ari kwerekeza mu byicaro. Habona uyu nushinzwe kumucungira umutekano, abantu benshi bamaze kumumenyera. Ubwo kubanga bw'ibyuma ndabona babikoze neza cyane. Uyu n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, arabona ahantu yari ahantu yari yubaswe cyane. Uramona ahantu hari n'ubundi Perezida Denis Sassou Nguesso umufasha we bamwita Antoinette Sassou Nguesso.
niko umufasha wa Denis Sassou Nguesso yitwa urabona perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hano harimo umuntu hagati ntarabasha kumenya neza, avuga nawe mu biganiro bikurikira tuzaza kugenda tubabwira ibye. Urabona gusa hari n'abandi bakuru b'ibihugu nk'uko nabikubwiye, ari hano murabona ibi birahure bya Antibare, harimo abakuru b'ibihugu batandukanye yaba u Burundi ndetse no wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, nuko bimeze The Quick Times News, ndi Oziana Benga. Reka ngushimire cyane wowe komeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye bya The Quick Times News. Ese waba waruzi aho umutekano muke wo murasazwa bwa Kongo ahantu ukomoka? Mukanya rero nukomeza kubana natwe bagusa ndizera ko za kuba uri kumwe natwe igihe cyose, taragutegurira uyu munsi documentaire cyangwa se icyegeranyo kigaruka ku mateka y'umutekano muke ugaragara ari mu burasirazuba bwa Kongo, uburyo AFCM 23 yavutse, uburyo intambara ya mbere ya Kongo n'intambara ya kabiri byabaye. Ni The Quick Times News, komeza ubane natwe makuru atandukanye yaba sport, politique, ubukungu, imyidagaduro. Hano The Quick Times News turahari ku bwawe. Utarakora subscribe nago nabura kongera kubikwibutsa, kora subscribe kugira tujye dukomeza kubana nawe udasharinga ibiganiro. Hari abantu bifuza kumenya amakuru meza ariko batazana bayakora, na handi ni kuri The Quick Times News nabo bahe ibiganiro byacu kugira ngo bakomeze babane natwe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe, dusubire mu kanya gato.